Hello ma'am, mayambu channel dira taram long sorry. Ngasi ene leje mafam ase Sanamahi Motors ki showroom dani address na akoi gi Singjamai chinga mathak tani sidai sida aina laksari mafam ase ngasi gi numit sida yamna special oiba numini akoi gi Imphal gi Sanamahi Motors sida akoi gi Royal Enfield mayamna yam kaurana yam kuina ngaiglaba Supermeteor 650 ngaki matungda sungsoi soidana Unveiled organi adu de da makata namuk yeminasi magondagi magi quick akoi gi review haibitare quick overview adu walk around emiam da soidan ucherke adu pricing jusu emiam da kangan jarke Royal Enfield ki oina yamna kanba historic oiba ki oina ngasibo khongbada 650cc haiba magi engine ki platform chida ki olokba nova normally gari je lai sing asi katang ne lai Saturday no mita lakmani adu ba koina ngasibo tan build tawdri ado si tawdri ngai dagi hona koi se already 45 customers koi gi Sanamahi da ngasi book tawra lai re gari si bu asu tawna mai da makta ma'am ki dollar ga koi anole te koi book tawra customers ma'am su lai re carbonium dago ta da stage te ka biro ato pai ne khang da han book tawra koi ke note yaw bi re aho te biro ya o ato pa han na han gi book to biro ba to mi yaw bra Thôi, tao nào đây? Ready, 1, 2, 3. Thank you. 1, 2, 3. 나가게 했어. 남편 너무 시리 포됐다 내가. ma'am sidai sida Supermeteor 650 ji Unveiled tawkre ngaki matungda imagi walk around amela do jarke Hajar lại tông kapiyo. Hajar lại tông kapiyo. Hajar lại tông. aduga Supermeteor 650 ji akhoi leiriba hoji Meteor dugi elder brother oina Supermeteor oina dubana lakpani asidai sida ubiriba color je akhoi gi Interstellar akhoi je Supermeteor je variant ahum dalai Arstell adagi Interstellar aduga Celestial hariba variant ahum je dalai aduga akhoi gi Arstell je da akhoi gi single tone color lai aduga Celestial je da akhoi dual tone color lai aduga hariba top model Celestial je da na akhoi gi touring gi seat lakbe aduga akhoi gi maning da back rest speaker kani ko hariba sing sini je lai se mamangi profile la ni ngi mamangi profile se smile lai gani aduga akhoi gi Royal Enfield da yan han boina akhoi gi sidai sida akhoi gi LED gi DRL musung LED light sidai sida pire aduga mamangi wheel lezina 19 inch ki tayar ni aduga alloy wheel ni tubeless tayar ni 100 by 90 19 inch ki tayar ni ko aduga dual channel ABS sidai sida yawi ko aduga
suspension da lakpa matam da mamagi suspension da akoigi USD fork upside down fork ni aina if I'm not wrong ahan ba akoi Royal Enfield gi han boina akoigi suspension ji upside down fork se akoigi Supermeteor 650 ji na han bo oigani thajai aduga mamang da disc brake se akoi 320 mm gi disc brake ni kwaidagi yamna chawbo ko disc brake ni aduga mamang da ju ABS sidisi yaure aduga headlight lom da lakpa matam da LED DRL amasung LED headlight sidisi yaure ko aduga side ki turn indicator je akoigi halogen gi indicator ni aduga magi engine lom da lakpa matam da air amasung oil cool engine ni aduga engine lom da lakpa matam da akoigi 650 hairga zo akoigi 648 cc gi engine displacement da lai ma je akoigi parallel twin engine ni aduga magi maximum power produce tawna 47 ps produce tawi aduga magi torque sena akoigi 52.3 Nm torque produce tawi side ki view ji ba smile laigani yeng bada automatic fazai ko aduga magi ground clearance ina 125 mm gi ground clearance ni aduga magi curve weight sina akoi gi 241 kgs curve weight lay aduga magi silencer ji akoi chrome finish ta sidai da loina muk lay ko aduga sidai da lakpa matam da Supermeteor 650 gi sticker sidai da lay ayamba sidai da akoi gi chrome finish ayamba loina muk sisinai aduga single handle bar ni sidai lay se aduga magi gi brake lever ga je koi loin mak koi gi metal finish ta sidai yar ko aduga instrument cluster la kum tam da semi digital instrument cluster ni ko sidai lay se sidai da speedometer lay re adagi koi gi sidai da neutral gi ko gear position indicator adagi trip 1 trip B ko sidai loin mak lay re aduga tripper navigation has a standard loin mak bearing khudi mak ta loin mak se yawgni aduga magi switch je akoi gi rotary switch ni sidai lay se asidai da akoi gi signal ki lay re ag sidai da akoi 1000 light ki lay ko magi akum jina smile lay gani tanki cover ji akoi gi fuel tanki cover je aba set je smile lay akoi gi ngasai gi celestial akoi to model adi magi set je akoi gi touring seat lakani aduga backrest se zero kani ko sorry got se de yaure adagi maning lom lakpa matam da maningi tail lamp ji me LED tail lamp ni adagi akoi gi turn indicator jina halogen turn indicator ni aduga dual suspension ni maningi suspension je maningi da su akoi disc brake se de yaure ko 300 mm gi disc brake ni adagi ABS loi ma yaure adagi dual exhaust note ni maning da yaure je se de lu se lere ko adagi magi foot peg se mamang dagi hakoi ni yeng matam da di mamang gi foot peg se adugi mati mamang oirapna sidai sidai pali ko aga sidai da Royal Enfield gi sidai sidai Beijing sidai lere मैम गाड़ी की प्राइस है मैम खाजरके गाड़ी की प्राइस है ऑन रोड मैम खाजरके अखोगी आर्स्ट्रेल बेस वेरिएंट गाड़ी से अखोई अहम लाई कलर से को ब्लैक ने ब्लू ने ग्रीन ने कलर अहम मागी अखोगी ऑन रोड प्राइस अखोगी इम्फाल लेरिसे क्या है अखोगी 3,83,360 मागी सिदगी चांग ऑन रोड प्राइस तले अदुगा अखोगी मिड वेरिएंट सिदे उबिरिबा मिड वेरिएंट जिनी सिदे लेरिबा गाड़ी से मिड वेरिएंट नि ग्रीन अमसुंग ग्रे कलर अखोई डुअल टोन कलर दने लागतो जी को ग्रीन अमसुंग ग्रे कलर दा अदुगा मागी ऑन रोड प्राइस ना क्या लगे कान 3,98,969 सिदे लेगनी को मागी प्राइस है अदुगा अखोगी टूर वेरिएंट है बतारे फाइदगी टॉप मॉडल दुना अखोगी सिदे लेरिसे Celestial सिदे रेड अमसुंग ब्लू लेगनी अदुगा सिगी मागी ऑन रोड प्राइस ना क्या लगे कान 4,14,579 सिगी चांग दा लाकनी मतम मतम की मतुंग इन प्राइस अदुम हाइक तौबा लेगनी को अदुना हौजिक बाउगी लेरिबा प्राइस दे अइना हौजिक लेरिबा प्राइस ने अदुंगा सि यान हान बोइना अखोगी सनामी मोटर्स ता इम्फाल दा गाड़ी सि अनवील तौबनी सिदे लेरिसे येंगबदा अदुगी मति खजै को मयाम खनिंबा लेरगसु आई डिस्क्रिप्शन दा कांटेक्ट हापचारोंगे अदुदुम खंगबीबा यागनी को अदुम मयाम सिगी वीडियो जे स्वाइ लुसिनजरगे मयाम नुसिबदुना चैनल से बु लाइक अमसु सब्सक्राइब तौबिरमो अदुना अदुगा चैनल से वीडियो अपलोड तौबुदि मक्ता नोटिफिकेशन लानुबि दमक्ता बेल आइकन अमसु काउबिगनो मथंगि वीडियो नमु थेनारसि टेक केयर गाइस